Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tugiye guhera kuri no nkuru y'akababaro, ariko mubanze mukande subscribe nyabureka. Gakenke uwari ugiye mu bukwe yapfiriye mu mpanuka. Mubano are w'imyaka 34 warutuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyabagarura yapfuye azize impanuka ya moto ubwo yari mu rugendo ava mu karere ka Gakenke ajya i Musanze ku bugoroba wo ku wa gatanu tariki ya 3 Mutarama 2025. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Muhororo, akagari ka Muhororo, hafi y'ahazwi nko kuri Mukinga. Nk'uko polisi y'u Rwanda ibivuga, Mubano yaratwaye moto ubwo yageraga hagati y'ikamyo ya Burarirwa ndetse na bisi ya Ritiko bari babisikanije. Bisi ya Ritiko yamukubise ahita akomereka bikabije, aho yajyanwe kwa muganga mu bitaro bya Ruhengeri. Gusa ku bw'amahirwe makeya yagezeyo ahita ashiramo umwuka. SP Jean Bosco Mwiseneza, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, yemeje aya makuru aho asobanura ko iperereza rigikomeje ngo hamenyekane impamvu nyamukuru y'iyi mpanuka. Yasabye abatwara ibinyabiziga kwitwararika ku muhanda birinda umuvuduko ndetse n'uburangare. Abagize umuryango wa Mubano are bavuga ko yaravanye mu rugo ibikoresho byagombaga kwifashishwa mu bukwe bwa mushiki we bwari buteganyijwe kuri tariki ya 4 Mutarama 2025. Umwe mu bo mu muryango yagize ati imyiteguro yaririmbanyije, ibiribwa n'ibinyobwa byose byari bihari. Abantu bari bari mu nzira bajya aho ubukwe bwari kubera i Kigali, ariko ibyishimo byacu bisimbujwe agahinda. Kubyakira birakomeye. Mubano yasize umugore n'umwana umwe mu gahinda kenshi. Abo mu muryango we bemeza ko urupfu rwe rubasigiye ibikomere cyane, ko yapfuye habura amasaha make ngo ubukwe bwa mushikiye bube. Ni inkuru ibabaje cyane, twese hamwe reka tugire tuti Imana imwakire mu bayo. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Muhanga, naho ku nkuru ibabaje cyane. Umusore w'imyaka 28 yasanzwe mu mugozi yapfuye. Ahishakiye Jean Paul w'imyaka 28 y'amavuko wo mu karere ka Ruhango yasanzwe amanitse mu mugozi, bikekwa ko yiyahuye. Urupfu rwa Ahishakiye rwabereye mu mudugudu wa Gashiru, akagari ka Umutara, umurenge wa Mwendo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo buvuga ko bwamenye amakuru ko hari umusore witwa Ahishakiye Jean Paul basanze amanitse mu mugozi, bigakekwa ko yaba yiyambuye ubuzima. Gitifu w'umurenge wa Mwendo Nemeyimana Jean Bosco yabwiye Umuseke ko bamenye aya makuru y'uru rupfu saa 2 za mu gitondo baratabara. Avuga ko se wa nyakwigendera ari we wabanje kumubona mbere atabaza inzego z'ibanze n'abaturage. Ati twagezeyo dusanga Ahishakiye amanitse mu mugozi, dutabaza RIB ndetse na polisi. Gitifu avuga ko Ahishakiye aherutse gushaka umugore mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba bari bamaranye igihe gitoya baza kugirana amakimbirane bituma umugore asubira iwabo. Ati twari dufite amakuru ko umugore wa Ahishakiye yagombaga kugaruka aho yari yarashatse ejo hashize, ariko ntiyaza. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro by'Igitwe gukorerwa isuzuma. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo bukavuga ko RIB yatangiye iperereza ku cyaba cyateye urupfu rw'uno musore wasanzwe mu mugozi yiyahuye.
Reka dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 yafashe santere ya Masisi nyuma ya Katare. Umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Mutarama 2025 wafashe santere y'ubucuruzi ya Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yafashe iyi santere nyuma y'imirwano ikomeye yayihanganishije n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkengero mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Mbere y'uko iyi santere ifatwa, Depite Alex Bahunga uhagarariye Masisi mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko imirwano yatumye abaturage benshi babagamo bahunga. Yagize ati FARDC na Wazalendo muri Rushebere mu birometero 6 uvuye muri santere ya Masisi. Abatuye muri santere ya Masisi, Rushebere no mu bice bihana imbibi bahunze berekeza ahantu hatandukanye. M23 ifashe santere ya Masisi nyuma yaho kuri uyu wa 3 Mutarama 2025 ifashe agace ka Katare gafatwa nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe w'iterabwoba wa M23. Intera iri hagati y'ibice byombi ni ibirometero 10 gusa. Nanga dusoreje makuru yacu twabateguriye, twongere mu kanya gatoya. Bye bye.